Ko te mate pukupuku tētahi māwiwi e pākaha tonu mai ana ki te iwi Māori. Engari tērā tētahi pārurenga o te mate nei e whakamireirei ake nei ki te kaupare atu I tōna ngau. He whakaheke tō tā mo te oranga o te iwi Māori. Help ourselves to get better and to live healthy and live longer, so we can see our children and our grandchildren grow up. Whātaua peki pōmare e pakanga ana I te mate huka, engari kāore tana aro I te titiro whakaroto, engari ke he titiro ki te tautoko I te iwi Māori whānui. Kātahi anō ka whakatūhia e pegi, tētahi rōpu tautoko mō ngā Māori kai te tai hauāuru o Tāmaki Makaurau, kai te pāngia I te mate huka. Tata ki te 50 ngā tāngata I tae, ki te hui tuatahi. Te nunga hoki o ene momo mate ke tātou ki te iwi Māori. Making Māori more aware for, in general, and our children. Ko Shona Broughton tētahi kua whai oranga I te kaupapa nei, I pāngia ia I te mate huka, tata ki te 20 tau ki muri. Nā tana whakaririka ki te tiaki I tana tinana, I piki tana taumaha ki te kotahi rau 20 kilogramu. I tata hemo ia I te mate manawa. Engari nā nei hui ia I tautoko. It taught me. It taught me for me and for myself really. So I had to get myself right and I started going back to water walking and doing all these exercises and getting myself back on track again. Ka tū ngā hui nei ki te wai tākere oranga marae I te rā horoi whakamutunga o Ia Marama. He tā Gardner, te karere.